Hola, jo em dic Bruno. Avui es presentarem el superequip. 4 amics estaven al parc. Voleu anar a la piscina? Oh, doncs sí, quina bona idea. Li vaig a preguntar a la Cristina. Quina bona idea. I si anem ara? Estan a la piscina. He portat les 4 tovalloles. L'aigua està molt freda. Jo no tinc fred i em banyaré. Vinga, ens tirem de bomba. Doncs jo tomo el sol.